سلام تخطاتلت نايز channel كما تخونو صبوك تكونو ناي وترو تمنيتنا يو لومون كم وترو أقدسي زينا تازبلنا يوم كم دما مسوز خي تنتنا حيزنا لكم قريبنا لنا سام مودا تام سانا كسون حدما بتعتنا نقدمكم نايلو مارستي ناي تكنولوجي كم دما إيروبان راشان زقبرو زلو كنتات كنرينا راشا برتو قبر ملسي أب يوكرين جيرا خمزة لا ينقرالو نايم تاي قبر ملسي وكابي استبقسي انتاي زقبر زلو ኣብ ብራስልስ ዝካየድ ዘሎ ርክባት ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ምንታይ ዓይነት ውሳነታት ይኸዱ ኣለዉ ነዚ ኩነታት ከዛሕለዎ ዶ ይፍትኑ ኣለዉ ወላስ ላምባ ከፍስሉ ንኩሉ ክንፍትን ኢና ሳብ መወዳእታ ምሳና ፅንሑ መጀመርያ በዚያ ክንጀምር ክንፍትን ኢና Word of multiple fires and injuries in Ukraine's capital following the latest round of Russian strikes on Kyiv. Officials say at least one person was killed and 9 others injured in the bombardment early Friday. Heating systems and infrastructure were damaged in several parts of the city. CNN crews on the ground described the explosions as loud and intense. Ukraine's Air Force says Russia may have used ballistic missiles in the attack. We'll keep an eye on this story and bring you the latest. Meanwhile, political correctness was out the window on እንታይ ዝበሃል ዘሎ ዩክሬን ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ኣገዳሲ ወታደራዊ መኮነን ወይ ጀነራል ናይ ራሻ ኣብ ማእከል ራሻ ኣብ ሞስኮ ብግብረ ሽበራዊ መንገዲ ከም ዝቐተለት እዩ ዝንገር ናይዚ መቕተልቲ እዚ ራሻ ግብረ መልሲ ክትብ ምዃና ይፍለጥ ነይሩ እንታይ ምዃኑ ግን ኣይፍለጥን ነይሩ ሕጂ እውን ብርግፅ ግብረ መልሲ ናይዚ ዝተቐትለ ጀነራል እዩ እኳ እንተዘይተባሃለ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ብድሮናትን بباليستيك ميسايلن اب يوكرين بزح متقعت كم زغبرتن بزح عنوت كم زوردتن ابز شفينا لنا كرس لزي بلو صقم سلازمصالنا زلو سلازي بزح ديستراكشن السورده برتو متقعتي اكايدا كم زنبرتي زنقر زون اكال نايتي فلاديمير بوتين اب زغبرنا وح بريس كونفرنس وتهدروا عقمناتو نتكونتاتن مودا كل زكالو كغبر مخانون سراويتناتو دما بزلعل مورال ናብ ብኩሉ ማዕዝናት ይደፍእ ከም ዘሎን ኣብ ብዙሕ ዓወታት ይጎነፅፍ ከም ዘሎን ገሊፁ ነይሩ መርኣያ ናቱ ድማ እቲ ዘለዎ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘንፀባርቐሉ ኩነታት ንርኢ ኣለና ብግምጣሉ ናይ ዩክሬን መራሒ ኣብ ብራስልስ ከይዱ ስለዝግሄር ይብላ ኣሎ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ኣፅዋር ክብዎ ውሕስነት ክብዎ ጋራንቲ ከኣትውሉ ዝተፈላለዩ ሕቶታት የቕርብ ኣሎ ሓደ ዓብ ዲስካሽን ድማ ኣብ ኤውሮጳ ተጀሚሩ ኣሎ እዚ ዲስካሽን እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እስከ መጀመርያ እቲ ኩናት እቲ መጥቃዕቲ ብፅፍሕ ዝበለ ክንሪኦ ድሕሪ ተመሊስና ነዚ ክንርኢ ኢና Russia has unleashed a retaliatory strike on Ukraine's capital Kiev. Here's what is known so far. The attack was carried out in the early hours of Friday. It was described as a response to Ukrainian aggression on Russian soil, causing devastation in various parts of Ukraine's capital. Russian forces reportedly used hypersonic Kinzhal missiles and Iskander ballistic missiles for targeting key locations in Kiev. The strikes reportedly disrupted vital infrastructure. Loud explosions disturbed Kiev's pre-dawn silence. Exactly. So እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ጌራ ከም ዝነበረት ክትገብር ምዃና እውን ትፅቢት ተገይሩ ነይሩ ምክንያቱ ባይ ዘ ወይ ነዚ ቪድዮ እናቕረብኩ ከለኹ ጥራይ ቅድሚ ክንደይ ሰዓታት እውን እንትኾነ ናይ ዩክሬን ድሮናት ካብ ራሻ ኣብ ርሑቕ ከተማታት ናይ ራሻ ኸዛን ዝበሃል ከይደን ኣብ ህንፃ ነፍሲ ቅድለታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝገብራ ዘለዋ ዘርኢ ቪድዮ እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ወሪዱ ነይሩ ስለዚ ኣብዘን ዘሪፈን ዘለዋ መዓልታት ክሳብ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ትመፅእ እቲ ኩናት ዝኸፍአ ገፅ ናቱ ሒዙ ይቕፅል ከም ዘሎ እዚ ከዓ ክልቲኦም ወገናት ፀብለልትነት ናቶም ዓብላልነት ናቶም ንኸርእዩሉ ዝኽእሉ ታክቲክስ ኩሉ ዝከኣሎም ይጥቀሙ ከም ዘለዉ ራሻ ብዝያዳ ድማ ምስቲ ዘለዋ ወታደራዊ ፀብለልትነት ነቲ ዘሎ ኩነታት ተጠቒማ ዝያዳ ነቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ዩክሬን ከምኡ ድማ ትሕቲ ቅርፂ ናይቲ ዓዲ ከም ሃገር ንክቐውም ወይ እውን ክቆም እንተኮይኑ እውን ዝኸበደ ንክኸውን እቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ድማ ነቲ ወታደራዊ ሓይሊ ናይቲ ዩክሬን ንክሰርሕን ንክንቀሳቀስን ዘኽእሎ ብድሆታት ክኾነሉ ዝኽእል ዝበልዎ ኩሉ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ሓደ ካብኡ ብዙሕ ኣፅዋር ኣብ ዝተፈላለየ ሕቡእ ቦታታት የፍርዩ ስለ ዘለዉ ኤግዛክትሊ ኣበይ ይፈርሎ ኣፅዋር ክፈልጥዎ ስለዘይክእሉ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ነቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ንኤሌክትሪክ ንካልእ ኣገዳስነት መጓዓዝያ ገለመለ ንኩሉ ንዕኡ ንምጉዳም ብዙሕ መጥቃዕታት የካይዱ ኣለዉ ስለዚ ካልኩሌት ገይሮም ነቲ ኣካይዳ ናይቲ መንግስቲ ክርምስ ዝኽእል ዝበልዎ መጥቃዕታት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ከዓ ኣፍኮርስ ኣብ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ገለ ሰባት ሲቪል ክቐትሉ ግድን እዩ
ምክንያቱ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ትገብር ተለካ ግን ብመንፅር እቲ ዝትኮስ ዘሎ ብዝሒ ሚሳይላትን ድሮናትን ክትሪኦ ከለካ እቲ ናይ ሓደጋ ናይ ሞት ዘጋጥም ዘሎ ግን ኣዝዩ ድሮት እዩ ሰብ ይሞት የለን ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን 200-300 ሚሳይል ወይ ከዓ 150 ሚሳይል ተተኪሱ ተባሂሉ 2 ሰብ ተጎዲኦም ወይ 2 ሰብ ተሓሪሞም ገለመለ ዝበሃል እምበር ከምዚ ናይ ኣብ እስራኤል ኣብ ቃዛ ንሪኦ ዘለና ኣማኢት ሰባት ተቐቲሎም ብማኢት ኣሽሓት ይቕተሉ ኣለዉ ዝበሃል ዘሎ ከምኡ የለን ኣብዚ ስለዚ እቲ ኩናት ካብ ናብኡ ሰራዊት ዳ እዩ ብብዝሒ ዝመውት ዘሎ ምክንያቱ ሰራዊት ንሰራዊት ዝገጥመሉ ዘሎ ኩናት ስለ ዝኾነ እምበር ኣብ ሲቪል ጥንቃቐታት ከም ዝግበር ዘሎ ይረአ እዚ ከዓ ፅቡቕ ነገር እዩ ነቲ ካልእ ነቲ ፅቡቕ ነገር እውን ፅቡቕ እምባል እዩ ምክንያቱ ኣብ ኩናት ዘየለ ሰብ ምቕታል ካብኡ ዝኸፍእ የለን Sending residents scrambling for shelter. The Russian Defense Ministry has said it carried out a strike with high precision, long-range weapons that targeted the command center of Ukraine's military intelligence agency and another location where it said Ukraine's Neptune missile systems, Indian ground-based cruise missile systems, and US-made Patriot air defense systems. In a Telegram post, the Russian Defense Ministry said, I'm quoting, the objectives of the strike have been achieved. All objects are hit, quote-unquote. ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩናት እዚ እንታይ እዩ ኣብ መወዳእታ እንታይ እዩ ዕላማ ናቱ ናበዮም ክበፅሑ ዝደልዩ ዘለው ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኮይንና ክንሪኦ ዘለና ድማ ካብዚ መዓልታዊ ንሪኦ ዘለና ኩነታት there's a good chance ተኽእሎስ ኣሎ እዩ ፅቡቕ ተኽእሎ ኣሎ እዚ ኩናት እዚ ኣብ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ክውዳእሉ ዝኽእል መዕለቢ ክረኽበሉ ዝኽእል ኣትሊስት ንዝተወሰነ ግዜ ንሓዋር መፍትሒ ክረክብ ዳ ይረክብን ካልእ ርእሲ እንዲ ግን ንግዚኡ መዕለቢ ክረኽበሉ ዝኽእል መንገዲ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝዕሮ ዘሎ እዩ ኤሮፓ ዝገብርዎ ዘለዉ ግን ረአየ ብዚ እዚ ኩናት እዚ ኣብ መንጎ ዩክሬንን ራሽያን ኣይኮነን ክንብል ከለና ድማ ካብ ዝተበጊስና ኢና The AFU have stood up against Putin's aggression, but it's been a massive effort by 13 international partners who are currently training part of the Ukrainian army, the engine room of Zelensky's victory plan. Here at an undisclosed location in the east of England, at this urban training facility, the UK and its allied partners are transferring their vast knowledge and experience to Ukrainian soldiers. The mission for Inflex. So, እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣበይ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሎንደን ከባቢ ኣብ ዩኬይ ማለት እዩ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣበይ ዝዕለም ምስቲ ኩሉ ኩናት ክዕለሙ ከለዉ ራሻ ይርእዎም ድዮም ዝብል ሰብ ኣሎ ኖ ምርኣይዎም ፅቡቅ ገይሮም ሰራዊት ናይ ዩክሬን ግን ኣብ ዩክሬን ኣይኮነን ዝዕለም ገሊኡ ኣብ ፈረንሳይ ይዕለም ገሊኡ ኣብ ጀርመን ይዕለም ገሊኡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ይዕለም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ናይ ኤሮፓ ዝዕለም ስለዚ እቲ ኩናት እዚ ኩናት እዚ ዩክሬን ጥራይ ትዋግኦላ ዝብለካ ሰብ ክትጥንቀቕ ጥራይ ዘለካ እዚ ኩናት እዚ ምትእትታው እዚ ናይ ገንዘብ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኩሉ ዓይነት ምትእትታው ናይ ዘን ሓይልታት ዘለዎ እዩ እዚ ራሽያ ኤፌክቲቭሊ ምስ ኔቶ እያ ትዋጋእ ዘላ ምስ ኔቶ ትዋጋእ ኣላ ክንብል ከለና ኔቶ ኩሉ ኣፅዋራቱን ገንዘቡን ተጠቂሙ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ተጠቂሙ ዝዋግኦም ዘሎ ንራሽያ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ድማ ስለምንታይ መሪፅዎ ሓንደ ዩክሬን ዓብ ሃገር እዩ ድኻ ሃገር እዩ ነይሩ ኣብ ኤሮፓ እቲ ዝበለፀ ነገር ድማ ሃገርካ ትከላኸል ኣለኻ ስለ ዝተባሃለ ካብ መን ኢኻ ትከላኸል ሃገር ራሽያ ጎረቤቶም እያ ነይራ ቀደም ሰብ እያ ነይራ ውጋእ ይነበሮም እዚ እንታይ ስለ ዘጋጠመ እያ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ኣገይን ኩሉ እዚ ፅቡቅ ገይሮም ከም ፊልም ሰሪሖም እዮም ዩክሬናውያን መሬቶም እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ ስለዚ ከም ሕሱም ክዋግኡ ዝኽእሉ እዮም ነዚኣቶም ቤላ ጌርካ ኣብ ስምዒታን ኪስካ ኣፅዋር ሶፊስቲኬትድ እናሃብካ በዓልካ እናዓለምካዮም ስለዚ ንራሽያ ከመይ ጌርካ ትስዕራ ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ መደብ እዩ ተሃንፂፁ ነይሩ አንፎርቹነትሊ ኣይሰርሐን እቲ ዝሃንፅፅዎ መደብ ኣይሰርሐን ራሽያ ፀገም ኣይፈጠሩላን ብድሆ ይፈጠሩላን ዝብለካ ሰብ የዋህ ጥራይ ዝብሎ ብዙሕ ብድሆታት እዮም ፈጢሮምላ ንራሽያ እዚ ኩናት እዚ ንራሽያ ቀሊል ነይሩ ገለመለ ይኮን ራሽያ ነዚ ኩናት እዚ እንተስዒራ ሓያል ኮይና ክትወፅእ ከም ትኽእል እዚ ግን ዓብ ዋጋ ክፊልዋ ኣሎ እዩ ዓብ ዋጋ ካልሲ ይትረፍ 300 ቢልዮን ዝኾን ገንዘብ ናታ ተሃጊሩ ኣሎ እቲ ኣብቲ ኩናት ዝዓኒ ዘሎ ፀጋታት እቲ ኣብቲ ኩናት ዝዓኒ ዘሎ ዝመውት ዘሎ መንእሰይ ዝስንክል ዘሎ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኩናት ቀሊል ዝብለካ ሰብ የለን ራሽያ ድማ ንድሕሪት ክትብላ ይትኽእል እያ ምርጫ እውን የብላን ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ናይ ግድን ነዚ ሓይሊ እዚ ለሚኖሞም ተንበርኪኾም ለሚኖሞም በጃኹም ንምግደፍ ስለዝግሄር ግደፉ እዚ ፅቡቅ ኣይኮነን ኣበሉ መብፃዕኹም ትጠልሙ ኣለኹም ኢሎሞም ስለዚ እቲ ኩናት ናበይ በፂሑ ኣሎ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ብዙሓት ሓይልታት ከም ዝሳተፍሉ ዘለዉ ድማ መረጋገፂ ቀፃሊ to Ukrainian soldiers. The mission for Inflex that we were given was to primarily train the Ukrainians with 3 key pillars: improve their survivability, improve their lethality, and therefore increase their will to fight.
And by doing so, we deliver a 5-week package for the section commanders and platoon sergeants, or a 10-week package for the platoon commanders course. Some of the ISO container features you've got to our front here, they're there to represent the congested environment you see within an urban setting. Partner relationships are... So تريوم اللهم أبزي يسلطنوهم أصوار يلاليوم كل نجار مهيرهم شعو وسيدهم نعطي جنبارات يوصلوهم مالتي. هذه this is imagine إيرترا خدك على سكالا أمريتنا السودان ويك أمريتنا كالت هجرة سلطينهم قلبل مسيهم قبلوا خالو. This is very very insane. بنتعرو سورانا إيرترا سراويتنا يدرج بمني سلطنيرو. حساب كوريا مسيهم يسلطنوه. حساب إسرائيل مسيهم يسلطنوه. حساب جرمن مسيهم يسلطنوه. كم زين يرتو كنتان. حدا تقول يبوت حدا قال جبر. شعب يا أخي. أبتاسا حلو نخيسو بعلي خير نيرو. تهرد ما أبتاسا هو تعلمه. بعلو زمكت مالتي. إذا تفللي تري والله يوم. إذا تي معربة عالم كم يجير توجاجين تدقاقيفون نراشان من دخاميك على سكم زل. Hugely important and key to Interflex. We've been working with some Kosovan soldiers. They've integrated within our sections as section commanders, and we've also had a platoon commander and also a company ops officer who's been leading the company attack. There's doorways and alleyways. Police station there. Yeah, police station. Yeah. So زندري زلنا أكل نايتي معربة عالم زقبر زلو دقف بكل مدايا ودقف إن نرزلنا كلا يجزي إذا كنا تزي تياتهم تراهم زقبروا زلو اندحري لهم نجيرهم كا وشاوت تزربا بروباغندا كم يجيرهم كشكو كم زخول نرلنا كندي حيل تاتساتيفهم كم زلو إذا كنا تزي سبوغير كا مستبحال دما أقدر سنة هاللو. Okay, this is one thing. بنكترين up next. أوروبا بخال ما قد هنتاي قبرلو. And speaking of face-offs, a new confrontation is unfolding between Zelensky and Europe. It sounds improbable because Europe is the only force still back in Kiev. So why would Zelensky pick a fight with them? But he is, because he is under pressure to give in. Before I tell you more, let's look at the ground situation. The war has reached a stalemate. The front lines are frozen. Russia maintains a clear edge. And Ukraine, despite its new weapons and latest offensives, has failed to put Russia on the back foot. So now Western leaders are changing their posture. They're talking about a truce, a negotiated end to the war. That may not be to Zelensky's liking. It's all happening behind closed doors right now. Europe is offering some security guarantees. سنتهم زبلو زلو بحفشة يوكرين أبزو قدايزي بفلاي أبتي جنرال لامانا يوكرين زنبرة إسراء سلسن بفلوي زنبرة مالتنا إسراء كلتان مثلني تكوينات إسراء كلتان تجمروا أب إسراء سلسن دما أب ورحكلت ورحي حمش تبيلو حدا عبي كامبين بوغن يوكرين استقبري أمريكان يوروبان بزح زقوزقوسولون استدالولون كاونتر أوفنسيف دبحال سرمت كعتي نيراشا كايدو مو سرايد نيراشا سريقوم كاب يوكرين كوسوات رايدي كون سبوغير كوداخ مو مدب تغير نير انتقوني سرايد نيراشا خول مدلاوات كير سلصنه ايكونن كدفو كابتاز نبروا من قبل يقالون بنصارو كدفو ترايم مالتي ابتا ورح شدشت مسموتت ابا خلو ويم امريكا قبي صماتا غداي الامريكا بوليتيكا لك كاب ورح شدش شوعات بيليو قبيص يوكرين تسفاي بلانيلو that's why اتجنزب كوهابس غبو زنبر 61 بليون ورح شوم انت قالك وهابو متشعتن يوكرين كوهابس غبو كساب ورح 3 ايحبو من خمزدو نبلو ني بحقي اصوار وديم يوكرين حقهم كساب سبرو تصبيم يوكرين ما ابتغزي تدمراشه نتبكو تدغيما كم حسم لبليبا كابتي اقدس بوتا تاوزياتم ترايد كون سراينا يوكرين بزح كساراتات كغاتما كيلو يحيرهم نتجنزب مسحبون كساب حجي تي هيبنايز بحال مرقلتي فايمصني كم يوكرين زبلو قصالي ابزي والزي تكوينات بصحوا ابزلو درجه اوروبان تايم زبلو زلو بقى كله نقبر زلنا ابزون وشتي زمصا زلو حدت معلتات زت سلام ويكا ديسكشنز كله سلازخونه نيوكرين زدل حيل كنباكن كلالنا يدلت كالكوليشن بوغن نيت يكون بوغن اوروبا زلنسكي ግን እዚ خلا يكون بحالايو معناته نحنا جرانت كلونا خلالو انت واحد اب نيتو كلاتو لنا ويون قال نصر زبله نحنا خلاقل زغل حيل كله خلالو خاله زرار با نفسي زاره زله ابسلطانو نخصل تخوينو قال جرانت كوهابو خلالو بتخوين بتجن ابزوانزي زخونه جرانت كبو زغل يلن معناته بملكع نيتو كوهاب زغل يلن مجكا زي ناي امريكا دقف دونالد ترامب كيمزي كجبر زغل عبو ثاني يلن بتم اوروبا ما تخغبرو زغل اخول كم زي كون يفلت يسو اوروبا راشا انصار راشا جرانت كبو كم زي كل يفلت ስለዚህ امنقرا اورات يخم زلينا نرزل Too. But the Ukrainian president is in denial.
I believe that European guarantees will not be enough for Ukraine. And this cannot be discussed only with European leaders. Because for us, the real guarantees in any case of today or in the future are NATO. You heard him, Zelensky spelling out his terms for a truce. He says European security guarantees won't be enough. He wants a clear pathway towards a NATO membership. It's an idea that doesn't have many takers in Europe or in NATO. In any case, Zelensky is in no position to dictate terms. He's practically at the mercy of his allies. So what explains the sharp words? Well, there's a backstory here. Zelensky was in Brussels this week. Reports say that he was presented with a proposal. What if European troops are deployed as peacekeepers in Ukraine? That was a proposal, and here's the thought behind it. If there is a deal with Russia, European troops would protect Ukraine. Their presence would guarantee Ukraine's future security. At least that's the hope. And this idea was first floated by Emmanuel Macron, the French president. He even discussed it with Donald Trump. Both leaders met in Paris this month. Trump was in town for the reopening. እጂ እንታይ እዩ ትዘረባ ዝበሃል ዘሎ ብሓፈሻ ኤሮፓ ሕብረት እቲ ኮሚሽን ወይ እውን እቶም መራሕቲ ናይ ኤሮፓ ሓደ ሓሳብ ኣቕሪቦም ኣለዉ እሱ ድማ እቲ ኩናት ርዱእ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ክገብሩ ኣንጻር ራሻ ዝኾነ ነገር ከምፅዎ ዝኽእሉ ለውጢ ከምዘየለ ሕጂ እቲ ተሪፉ ዘሎ ዩክሬን ከመይ ጌርካ ነቲ ኩናት ጠጠው ከተብሎ ከለካ ብኸመይ ንዩክሬን ጋራንቲ ከተባ ትኽእል እቲ ኩናት ከይቅፅል እዚ ኻ እንታይ ክግበር ይብሉ መራሕቲ ናይ ኤሮፓ ኣይ ቲንክ ዶናልድ ትራምፕን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቲም እውን ኣበጊስዎ ዝነበረ ሓሳብ እዚ እቲ ኬት ኬሎግ ዝበሃል ስፔሻል ኤንቮይ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ዩክሬን ገይርዎ ዘሎ ወርሒ 4 ቢሉ ናይ 2024 ሓደ ፕሮፖዛል ፅሒፉ ነይሩ መሰረት ንዑ ብምግባር እውን ተሪኢኻዮ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ምቁራፅ ናይ ተኽሲ እሞ ሓደ ባፈር ዞን ክትገብር ኣብ መንጎኦም ክልቲኦም ክሓልፍዎ ዘይክእሉ ቦታ እዚ ቦታ እዚ ድማ ብሰራዊት ናይ ኤሮፓ ክሕሎ እቲ ሕቶ ራሽያ ሰራዊት ናይ ኤሮፓ ከኣምንዎ ይኽእሉ ዶ እዩ ምክንያቱ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ኤሮፓ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ጎኒ መን ተሰሊፋ ኣላ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ተሰሊፋ ኣላ ስለዚ ሰራዊት ናይ ዩክሬንን ሰራዊት ናይ ኤሮፓን እንታይ ፍልልይ ክህልዎ ይኽእል እዩ ትሕቶ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኮምፕሮማይዝ ክትገብር ትኽእል ዲኻ ወይ እውን ሕድገታት ክትገብር ድልው ዲኻ ምስ ተባህለ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዘለንቀረ ዝገብረ ፕሬስ ኮንፈረንስ የስ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ዘተ ሕድገታት ግድን እዩ ዘድሊ ሓደ ዘተ ኣብ ሓደ መዕለቢ ከተብፅሖ ተኮይንካ ብኩልካ ወገን ሕድገታት ክግበር ኣሎ ስለዚ እቲ ዘተ ንክንጅመር ኣፍ ደገ ክፉት ከም ዘሎን እቲ ዲስካሽንስ ኦፕን ምዃኑ ገሊፁ ነይሩ ቭላድሚር ፑቲን እዚ እንታይ ማለት እዩ ነዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ እውን ዲስከስ ክገብርሉ ከም ዝከኣል ብወገን ራሻ እቲ ዲስካሽን ጠቕላላ ዓፅዩ ዝነበረ እዚ ኤሮፓ ዝበሃል ውድብ እዩ ኤሮፓ ከምኡ ድማ እቲ ዩክሬን ዝበሃል እዚኣቶም እዮም ነቲ ዘተ ሰላም ይኹን ዝኾነ ዲስካሽንስ ራብሽ እናጓሓፉ ዝኸዱ ነይሮም ሕጂ ግን ፈቲኻ ዘይኮነ ብፍንጫ ስለ ዝኸውን ዘሎ እቲ ጉዳይ ነታ ቀደም ዝረግፅዋ ዝነበሩ ብዝኸበረ ዋጋ ክቕበልዋ እዮም ሕጂ ከምዚ ድማ ኣብ ዓውደ ኩናት ብእዋኑ እትገብሮ ዲል ጽቡቕ ክኸውን ይኽእል እዩ ብፍላይ ዓቕምኻ ትሕቶ ኮይኑ ተዋጊእካ ምስ ተሰዓርካ ዘጋጥመካ ዲል ግን ወይ እውን ውዕል ከምቲ ቀደም ትደልዮ ዝነበርካ ከምቲ ስኻ ዝትምነዮ ዝነበርካ ኣይኮነን ምክንያቱ ብሓይሊ እንተኣቲኻ ብሓይሊ ክትወፅለካ ስለ ዝኾነ ብሓይሊ ከድካ ብሓይሊ ምሳቤካ ኣብ ጣውላ እንተመፂኻ እቲ ብሓይሊ ዝደፈ ሓይሊ ንሱ እዩ ድሌታቱ ዝረክብ እቲ ሕቶ ድማ ከመይ ክኸውን ሕጂ ከመይ ዓይነት ከመሳስሉ ክኾኑ ምናልባት ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ምህላዋ ገለመለ ነቲ ነገራት ኮምፕሊኬት ገብሮ ስለ ዝኽእል ወላ እኳ ብዙሕ ነገራት ቭላድሚር ፑቲን ክሓትት ዝኽእል እንትኾነ ብትክክል እንታይ ክሓትት ይኽእል እንታይ ክቕበል ይኽእል እንታይ ክወሃበ ይኽእል እንታይ ክገድፍ ይኽእል ብሕጂ ክረአ ማለት Met in Paris this month, Trump was in town for the reopening of the Notre Dame Cathedral. Reports say that Trump showed interest in this idea, which comes as no surprise because we know his position on the issue. Donald Trump wants to end the war ASAP. And to achieve this, he wants to stop military aid to Ukraine. Trump has said this in no uncertain terms, so Europe is preparing for that eventuality. Trump has also long complained about Europe's approach to defense. He doesn't want to keep writing checks to NATO. He wants the European members to step up, to spend more on their defense. Hence the idea to deploy European troops in Ukraine. The only problem is Zelensky. He doesn't like the idea. He wants to keep fighting, and he wants more military aid. That is, there are not enough weapons. سنتاي زبل زلو دونالد ترامب أوروبا قدايكم بحالكم تدي فتحكم بخمسة كنكسر هاي نخلينا أسواركم من حيلكم من كتدلدلوا لكم
قدن كاك تدالو لكم يعني قبل كله زيلنسكي لما كان واقعين عند ليز بزلو وجز كاب وجزي تسقف مخنياتو كورس نسو يموتلو ولا دقو يموتلو يالو انتو كينات مسكين زبي زبل زلو نسو ابكالو يزلو بحفشا نك واقع كا اخول عصوار يبلون اخول سراويتون يبلون قد نسو اتا سلطانو كقصل تقوينو تاوق تقدسيا تاوق خطقصل كتكلالو اب سلطان كل تقوينو زيادة ما زابهر زيادة ما أبو تراي ترايت هيكونزن بزوج زي أب كالوتون زرعنا تدقاقامي زر بحرن تلو أتم أبوليتيكان خصوصا نحوز اليوم أجندة كينات تقينو يمرتوا يمنة كينات بزغا صبوغ يركا مرداتا محاز صبوغيو Or military aid. That is, there are not enough weapons, not enough people. In some way, there are always not enough people. Of course, the commanders on the battlefield, also more troops. But what is very important is how the brigades are equipped so that they can defend the country. Well, where will these weapons come from? Until last year, Zelensky's demands were taken seriously, but now a fatigue has set in. There aren't enough gains on the ground. So دايز بازلو سراويت أخول لا يكونن يس وحدنا سراويت هاللوجن كون لا علاقانا يسوار تجمع لنا لذا سوارك وهبنا له يبليرو حساب عميلة حساب زحلفة عمت زلنسكي أسوارك حطت كله تقبلنا نيرو شبد بدي بالنيرو محجك انت سواس لزقرتشو أتا أسوار كيدو كقاصل لنكهرة من تزي كوينو زمت أولوت يبلونا بتعالو كينات ريوم الله تزدلي وزن بر بلان أي سرحن كالاي دما فتوم زحجز نبر بوليتيكا نياتات سف زي بالم تقاوم قاتي ممالو سلطاناتهم كاب إيدهم كاب عينهم تبنكري إلا له فرنسا مراحي أبعد تقبلنا زي بالمراحي زل جرمن مراحي اتزنبره منجستي ترافيك لايتس بحال زنبره كولابس غير ترايده كونس افوت اوف كونفيدنس اتبايتنا يتهاجر قبل عليه قامت ماني بلان كالتيف كام رجع وجي لما مرجع يتبلو سلازي نا يوكي اتنتو كيناز جمر تبنكيرو خيدو زعجمتي زل دما كوردلنا لو زبل درو ابا وارح مع بيتيشن جميرو نيرام تيالكو نيره زنتاينا نرزلا نزو كينات زدقفو زلو كلهم بوليتيكانياتات ادميهم حاتشيري اتوم عب بوليتيكا قرب قصلو زغلو انصار زكينات وين زكينات طون ببال زسرحو زلويه بزخا تاصوار دما يوروبا نفسهم دلي ولو اجي مالت تكونتات بزفتيرو مزلو راشان عطاتهم ممكن تحرمهم كم تخل سلازردوم زلو تاصوار نفسهم يدلي وسلو زلو ني يوكرين كبو Trump doesn't want to help. Germany too is growing wary of this war. Chancellor Olaf Scholz is on his way out. They're heading into an election in Germany and they're pushing for a deal where peace becomes possible. For now, continued support for Ukraine is important here. A clear course that there is no escalation of war, that it does not develop into a war between Russia and NATO. So European leaders too want an end to the war. They can't pull the plug though. They need a solid strategy for Ukraine. They have many details to figure out. زنري زلنا أوروبا أمونغو كركوحن أدفن تقدر كم زلنا نرزلنا. Everybody knows. Like قالوا نفس وقفة في أوروبا زلوا حنت نجر نتصرتها. بزي ما تمنقدي. بزي سلام أوروبا ترجم يبلون. يعني كن إيران زيا. أوروبا بزي سلام ترجم يبلون ويونت زنبره هيوت كمال سيكل انتحرنا ولا سلام تقوين حجي. نتزنبرهم لايف ستايل نتزنبرهم كطبع كمال سوى يكونون يم أوروبا. زياجي من الوقت نقل سبح ماك سمعت خليها ولو كيناتنا يوكرين تتفتحوا بداينا يراشا تتفتحوا ولو الاتندادنا يراشا كما تتجمروا كم تقدموا مالتيو which is very difficult أمريكا خفقوا يكونون معناته أمريكا دونالد ترامب بزح ندادك شيء إذا حسب زل لبابنا بأوروبا لذلك ولو النسو تتفتحوا أوروبا يكون جرمن أبتزنا بروكم اللي سيكونون يبغض طبعا معناته they lost time 3 عامات كسيرة مال 3 عامات أب إندستري أب وددر ناي قطبة ناي عالمنا ناي 3 عامات في الليز فترة كامز حج زلو رسنا ناي قطبة مستقعزو بتقطعفنا ناي قطبة زلو فابريكاتات ن3 عامات حبيتهم تانيهم تمليسهم كركبي كولونيوم it's just you don't have enough time كم لما جرمن ناي منسيات سجمال له صراحة نياتات منسيات تمهرو technically capable كم تناي كلام generation تفريا لا زي مستي مزحات بيبي بومرز بحال زنبر نطرتا كخدو مخانم زنجر زلو نعم كتكو زغلو عقم زلو منسيات دما ببزعي يفريو لون سلازي ناي جرمن structural problems ناي كالي أوروبا لما تمساسالي ولا وين تشجر تتفتح اتزنبرم كطباوي قبل تنت يكون عقمي كل وميو كقلت لي زبل قمقام يلم ببزح وقن مالتي
مدمدمتا نجي زمسل اسكي بخال من قد باندبندنت ميديا خنريو what's going on غلطه من قد خنريو فتنا سكوت ريتر كي سمعنا عني نغمه Vladimir Putin's direct line, his massive press conference. But in lieu of recent events, we saw that Russia has struck Kiev as of December 19th, Friday, I believe it was, in retaliation for the ATACMS that have been consistently striking Russian territory. And of course, there's also this question of Igor Kirillov, the top general of the Nuclear, Biological, and Chemical Division of Russia's Defense Ministry. How do you see these events in بعتر زباله راشا كلتا ثلاثة جزء برتو زغنا كبر ما تجرا لابزن زحلف أوان حنساب نايت درون حنساب نايت أتاكم سكبرو زلو أبزليت سجى تغير زلو دما من البعض نايت قتل نايت جنرال كونخل كل زي أجنازيب كقطري خلها بخم يتم بوانا زغنا تاتزي نابي قصي خير على تبلي بلون سكوت ريتر زعباز كوينات زي قال كابتن زبالتون زل على تقبلنا زلون كومنتيتر سوي كانوا زغنا تاتزي بتاريخ برسبكتيف تبوق يرز قلت سبي. And how do you measure this retaliation, and where do you see things going from here? Well, I mean, if you focus on retaliation, you get down into the weeds. You got to pull back and understand that we are in a transitional period in this conflict, one that has the potential of seeing this conflict brought to an end. Of course, it will end with a strategic Russian victory. And Russia has to. There's a lot of complexities here. How do you manage the battlefield and your victories on the battlefield, and the necessity to continue to keep the pressure on Ukraine, and in doing so, NATO and the United States, with the political dynamic. There's a lot of people out there who are just saying, Russia shouldn't compromise with anything, just press forward, full speed ahead, all that. You mentioned Putin's conference. While the Russian economy is not on the verge of collapse or anything close to that, Putin acknowledged that the sanctions do have an impact, and that Russia is making adjustments. There was no panic in his voice. It was just a matter-of-fact statement. أجنتايو مجمريا تي نجارات تي بقليلو كت انترنت خل نجارا يكونن مالت تي عودو كينا زكاية زلو نايراشا مركزي نايراشا أكايدا فلاديمير بوتين نتي بريس كونفرنس ناتو بزهابو منقدون كتري هلها مركز تي زلو تسعنو عبل الراشا يردو كم زلون كبد كم زلو دما يقبلوا يو تقطع كم تنساتم زمدبو أنا ونوك بلايك علن أمبر تي إجراء أوروبا أمريكان أوريدو مزلو ولا حنت سأجمع يفتروا لهم زبها النجار كم زيلن بزح سأجمع فتير لهم عليو بزح نتقطع بعلق جزء ناتم حصير ويجين بخال من قد ما تقرم مجابري أنا بزحت كهون زخل زنبرة كتباناتو ملو بملو لولا ونت بزلو من قدي عم نفسها تكيرو أبس أجتاتون هزبونا تكيرو أب عدوتهم قتهم هبتمت نيتحدد ما نيرشاد ما أب عدهم فوكس جيرهم نخسرحون نقطبان هزبوا من نخلقلقلو أدين زرحبولو جزيء سلزي خلت من قد كتري يدخل نتزلو سجم يقبلوا فلاديمير بوتين إيفن تزاري بليو سجم كم زلو إنفليشن شكر كم زلو بحف شاقن بحبس اللي كتري خلها راشا كم تستمد بالله كم زي كنت إيو كم جام زغل ولا ونا بتحجز مزغل زت سلام ونتغنى ولا بتكينات أملتنتي هالوامبر ملو بملو حدقت هاي جبرني سوق إلى بكينات راي كود يزبل زرباون كنت كم هيدلنا ولا أكايداون كنت كم زي دلي. That the sanctions do have an impact. So it's in Russia's long-term interest to get their economy back on an even keel, and you can't do that while you're at war. And then Russia has the issue of how to work with China to counter this new America that's coming at them. The Trump administration is not going to be the Biden administration. It's not going to be about the pursuit of the rules-based international order that underpin the Biden administration's national security policy. Trump is this nebulous America first, peace through strength approach that could be beneficial to both Russia and China in terms of bringing about stability, but also could bring about conflict. And it has to be managed very carefully. And it's better to be managing that in an environment where the United States is not on one side of a conflict that has Russia on the other side. That's in Ukraine. So, there is a lot. بخال من قد خاخن ريق لنا زيا ولا نير تراون تقد السربايا دونالد ترامب أمون دونالد ترامب حضرنا دونالد ترامب إن جو بايدن في اللي كليو نا جو بايدن by the way حنتي article وين كبكم نا جو بايدن زبها زلو كل سب كفلت أصل زلو ون
أبزي حنت سلمت يعني أنا ما اسمه أنا let me find it ترخيبة I'm gonna give you إلى ماسك بوست قبرها مزيا قد إذا أتعايزة كريا يخلي it's gonna be very difficult to find it معناته I think قلم على تهتكير الله مثلني if I find it كسد لكم كفتني where is this thing man give me a second أنا زيادة توكم بلا مخدر لي okay زياني راب انت تبل ولا سكوت ريتر وانت بغير زارب الله سلس انها امتي لكم جو بايدن زخط له زنبرا قباب محدرا رولز بيزد سيستمز بلوا تاع مالتيو امريكا بس كلهم مشارف تاقوينا نراشا بمنصال بقطبا بوتا دروا عينن كروخ مشوا تمساسال تاكتيك دما امريكا رولز بيزد سيستم رولز بيزد اوردر نابلو دزاربو نعوت تقيمكا ني تشاينا دما خمو غير كخدكركرا دونالد ترامب كمو ما يكون دونالد ترامب peace through strengths سلام نخركب حيل كلونا له سلامنا بحيلنا كانوا حصلنا كالاي ماغا make America great again ስለዚህ ፎከስ ናታ በአሜሪካን በር እቲ ግሩፕ ንሶም ዘለዎ ኔቶ ገለዶ ይኮነን ብዘጅነቲ ኒ ንራሻ ከም ድማ ንቻይና ብኸመይም ዝጥምትዎ ዘለዎ ጽቡቕ እዩ ዝናዕታቶም ስለምንታይ ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ዘርብሕ ጥራሕ ክትገብር ንብቡሎም ቶም ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዘርብሕ ኣይኮነን ክትገብር እጅኻታይ ኣሜሪካ እንታይ የርብሓ ንበይና ኣብ ቀሪ ኣፍሪካ እንታይ የርብሓ ምስ ራሻ ዘለዋ ኩነታት እንታይ የርብሓን ኣሜሪካ ነው ምስ ራሻ ኩናት ኣሜሪካ ፍጹም የርብሓን ቅድምሎም ወስ ምክንያቱ ኣይርብሓን ኣይኮነን ድሮኡ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩናት ምስ ዩክሬን ንኣሜሪካ ዘለዎ ረብሓ ፀቢብ እዩ ምክንያቱ እቲ ረብሓ ድሮ ሃሪባቶ እያ እንታይ ነይሩ እቲ ረብሓ እቲ ነዳዲ ናይ ራሻ ናብ ኤውሮጳ ዝመፅእ ዝነበረ ናብ ጀርመን ንዑ በቲኾም እዮም ብሕጂ እውን ንክፅገን ብዙሕ ከቢድ ክኸውን እዩ ንዑ ድማ ብናቶም ነዳዲ ክትክእዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ሓደ ካልኣይ ኣብ መንጎ ራሻን ጀርመንን ዝነበረ ቁጠባዊ ምትስሳር በቲኾም እዮም ስለዚ ጀርመን ብቁጠባ ከም ትርመስ ገይሮም ኣለዉ ብውሕዱ ክትንስተ ኮይና እውን ሓደ 10 ዓመት ልዕሊ ዓመታት ከድልያ ኸውን እዩ ቁጠባ ኣብቲ ናይ ቀደም ክምለስ ተኮይኑ ማለት እዩ እምበር ልዕሊ ክወስ ዘሎ ክእል ክምለስ ተኮይኑ ምክንያቱ ኮምፕሊት ሪኢንቨንት ክገብር ክኽእል ኣለዎ ኣብ ዲጂታል ኢኮኖሚ ኩሉ እቲ መንግስቲ ትራንስፎርሜሽን ከድልዮ ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ዲጂታል ኣብ ወርልድ ክወዳደር ተኮይኑ እቲ ዘለዎ ዓውዲኻ ክቕፅል ኣይክእልን እዩ እዛ ዘረባ እዚኣ ኢሎን ማስክ ሸር ገይርዋ ነይሩ እንታይ እያ ትብል እሳ ጆ ባይደን ብውሕዳት ሰባት ዝዝወር ሰብ ምዃኑ መንስ ከገሊፁ ዎል ስትሪት ጆርናል ናይ ኣሜሪካ ዓቢ መፅሄት እዩ ዎል ስትሪት ጆርናል ሞደሬት ኣይፀጋም ኣየማን ብብዙሓት ሰባት ብብዙሓት ኢሊት ድማ ክብሪ ዘለዎ ጆርናል እዩ መፅሄት እዩ እንታይ ስከኢሎም ባይደን ሲ ዝኾነ ሰብ ከም ዘይረኽቦ ግደፍ እቲ ካልእ ሪፓብሊካን ገለ እቶም ምስ ዘለዉ ንኣብነት ሚኒስትር ምክልኻል ዘሎ ሎይድ ኦስተን ፀሊም ብንሄው ዘሎ ማለት እዩ ክረኽቦ ከም ዘይክእል ስለምንታይ ከልኪሎም ኣለዉ ነዊሕ ዓመታት ዶናልድ ጆ ባይደን ሓንጎሉ ፅቡቅ ይሰርሕ ከም ዘይነበረ ተሸፊኑ እዩ ነይሩ ኢሎም ባዕሉ ኣጊዶሞ እዚ ኩሉ ምስጢር ዓቢጦም ንሰብ እንታይ ብሎ ነይሮም ብሚድያ ሻርፕ እዩ ዘሎ ሓንጎሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዘሎ እንተተሓቂ እንታይ እዩ ኮምፕሊትሊ ነቲ ስራሕ ባዕሉ ይሰርሖ ከምዘይሰርሖ ከምዘይነበረን ስለዚ ተሓቢዩ ንዑ ክረኽቦ ዝኽእል በዓል ብሊንከን ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ዝነበረት ጃክ ሰለቨን ከምኡ ካልኦት ውሑዳት ሰባት እዮም ንዑ ማኔጅ ዝገብሩ ነይሮም ስለዚ ባይደን ወላቶም ዲፈንስ ሰክረታሪ ናቱ ገለ ካብቲ ካቢነ ናቱ ማለት እዩ ኣክሰስ ናይቲ ፕሬዚደንት ስለዘይነበሮ ብቪድዮ ገለ እዮም ዝረኽብዎ ነይሮም ኢልካ እዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኣሜሪካ ተራእዩ ዝነበረ መስተንክር ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፅእ ሕጂ ብዙሕ ምስጢራት ክወፅእ ክትሪእዎ ኢኹም መስተንክር ዝኾነ መርሕነት እዩ ተራእዩ እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ ጆ ባይደን ሓድሽ መልክዕ ናይ ኣሜሪካ ምሕደራ ኣይኮነን ኣርእዩ ነቲ ዝነበረ ጥራይ ኩሉ ሰብ ከም ዝርድኦን ንኩሉ ሰብ ግሁድ ከም ዝኸውን ገይርዎ ኦባማ በዓል እዮም መሓድር ነይሩ ማለት ኣይኮነን ቢል ክሊንተን ቅድሚ በዓል እዮም መሓድር ነኖም ብድሕሪ መጋረጃ እዮም ዘመሓድርዎ ነይሮም እቲ እንኮ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ዘይፈትዎ ወይ ንሶም ክሰምዕ ዘይክእልን ክሰርሕ ዘይክእልን ዶናልድ ትራምፕ ዳስ ዋይ ድማ ብጣዕሚ ዝፀልዎ ኩሉ እቲ ሚድያ ናይ ፀጋም ይኹን ናይ የማን ኣንፃሩ ዝኾነ እዚ ኻ እቲ ኢስታብሊሽመንት ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ስለዘይሰምዖም ዶናልድ ትራምፕ ሓንቲ ግን እንታይ ኣላቶም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቕ 4 ዓመት ገይሩ ኣሎ መጀመርያ እተን 4 ዓመት ተፀሚምና ክንሓልፈና ኢሎም ድሕሪኡ ግን ፍጹም ከም ዘይምለስ ክንገብረና ኢሎም ምሒሎም ነይሮም ተመሊስዎም ኣሎም ሕጂ እውን 4 ዓመት ጥራይ ክንፅመም ኣለና ንሓዋሪ ግን መንገዲ ከነናድ ኣለና ስለዝብሉ ዘለዉ እንታይ ይገብር ኣሎ ንሱ ኢልካ ኢሎን ማስክ ነቲ ኢስታብሊሽመንት ሱር መሰረቱ ክብንቁሮ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ 4 ዓመት እዩ ዘለካ ድሕሪኡ ተመሊሶም ካልኦት ክመፁ ስለዝኽእሉ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ቀዳማይ እቶም ናይ ቀደም ሃብታማትን ናይ ሎማ ሃብታማትን ፍልልይ ኣለዉ
ቀደም ሃብታማት I don't know ዝም ናይ ኣጽዋር ዶ ናይ ገለዶ ናይ ነዳዲ ዶ ገለዮም ነይሮም ሎም እዚኦም ምስ በዓል ኢሎን ማስክ ክወዳደሩ ከለዉ ድኻታት እዮም ብመንፅር እየ ዝብለኩም ዘለኹ ቢ 10 ቢልዮን 5 ቢልዮን ገለ ጆርጅ ሶሮስ እጅ ኣብ ፖለቲካ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ 10 ቢልዮን 15 ቢልዮን ሃብትናቱ ግን ነቲ ገንዘብናቱ ኣብ ፖለቲካዊ ግሕምጥና ስለ ዝጥቀመሉ ዓብ ፅልዋ ነይርዎ ምስ በዓል ኢሎን ማስክ ክወዳደር ዝኽእል ግን ኣይኮነን ኢሎን ማስክ ልዕሊ 400 ቢልዮን እዩ ዘለዎ بعين قطبات تاريخية العليا خد صلوا إلى ماسك أنت تزاريبه نفس وكف نص بوست جبر 3 مليون سبيزريا 10 مليون سبيزريا 10 مليون سبيزريا لازم تصلوا زلوا كحال درجاي يعني حبت رأي يكون كامبانيات ناتو تقبلنا زلوا لازم ناي إلى ماسك صلوا كوسس وصلوا زي كله حتى السيستم نسوم زغط الوزن برو يسرح يلا نما لسجاب سكاتريتر out of pressure on Putin to bring an end to this conflict. And so everything he does has to be measured in that. I think, the Russians believe that it was necessary to retaliate for the ATACMS attacks and for the assassination of Lieutenant General Kirillov. But how you retaliate is also important. What signals are you sending? Remember, there's a lot of signaling being done between Putin and Trump that can't be done. Normally, you'd expect them to pick up a phone call and have a conversation, but that's not happening. And it can't happen right now. Trump's not the president. He can't be negotiating, behind Joe Biden's back. So what happens is you end up, sending messages. I think Putin's entire presentation was one giant message. I think every time Trump gets on and does his press conference, it's messaging. Whether Tucker Carlson, this independent journalist who high profile, close to Trump, went over to Russia. Had an interview with Lavrov the same year that he had an interview with Putin. Was that messaging? Could be. እንታይ ዝብለና ዘሎ ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ስለዚ ሓዘብ ዝዋን እዚ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ርክብ ክገብር ኣይክእልን እዩ ወይ እውን ርክብ ተገበረ እውን ምስጢራዊ ክኸውን ዝኽእል ብወቂዕ ክግለጽ ኣይክእልን እዩ ከምኡ እውን ዶናልድ ትራምፕ ቭላድሚር ፑቲን ብቐጥታ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ርክብ ክገብር ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ስልጣን ስለዘይሓዘ ዘሎ እንታይ ግን ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ኢሉ ክልቲኦም ዘይቀጥታዊ መልእኽቲ ክመሓላለፉ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ምስ ቭላድሚር ፑቲን ክረዳዳእ ምዃኑን ክደዋወል ምዃኑን ክዘራረብ ምዃኑን ነቲ ኩናት ድማ ክውድኦ ምዃኑን ኣብ ተደጋጋሚ ድማ እዚ ኩናት ዝጠጠው ክብል ኣሎ ቭላድሚር ፑቲን ክውስን ክኽእል ኣሎ ዝብል ዘረባ ንዘተ ሰላምን ንምውዳእ ናይቲ ተኩስን መልእኽትታት የመሓላልፈሉ ኣሎ ቭላድሚር ፑቲን እውን ኣብ 2-3 ዋዕላታት ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክዘራረብ ከም ዝኽእልን ክፉት ምዃኑን ይምሂን ክበሃሉ ከም ዝኽእሉን ነቲ ኩነታት ድማ ብክፉት ማዕፆ ብክፉት ልቢ ክፅበይዎ ምዃኖም ነጊሮም ኣለዉ ካልእ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዝብሎ ዘሎ መርገፅ ክቕይር ከም ዘይኮነ ዝገልፁ ሓበሬታታት እውን ይሰድድ ንኣብነት ሓደ ቀረባኒ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ጋዜጠኛ ታከር ካርልሰን ማለት እዩ ሓደ ካብቶም ዶናልድ ትራምፕ ንክምረፅ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ዝበሃል ናብ ራሻ ከይዱ ሕጂ ድሕሪ ምርጫ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ምስቲ ካልኣይ ቁፅሪ 2 ናይ ራሻ ዝበሃል ሰርጌይ ላቭሮቭ ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ ስለዚ እዚ እውን ኦልሬዲ መተንብሂ ምዃኑን ብኩሉ ወገን ድማ እቲ ነገር ናብ ዘተ ክመፅእ ዝኽእል ዘንፍት ምክንያታት ንርኢ ኣለና እዚ ከዓ ምልክታት ናሃቡ ነቲ ኩነታት ክውድእዎ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ነገራት ንርኢ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ which is interesting ምክንያቱ እቲ ኩናት ክውድእ ጠጠው ክብል ንደሊ ሰባት ብዙሓት ስለ ዘለና እዚ ፅቡቅ ነገር ኮይኑ ይስምዓኒ ንዓይ ብናተይ ቋንቋ ብናተይ መንገዲ ክትምቶ ከለኹ ኦኬ ወሬለስ እንታይ ኣሎ ካልእ እስከ ኣብዚያ ክንከይድና ሕጂ Now has been following Zelensky's remarks. Alexandra, what are your takeaways from this press conference? Well, I thought that it was quite remarkable how straightforward President Zelensky was. He had a very clear message to the Europeans, stressing that what Ukraine needs right now are at least 19 air defense systems to protect its people and its energy infrastructure. Then he went on saying that Ukraine does need more weapons, and that was, of course, a clear hint at the Europeans that they are not delivering enough despite all their promises. ዘለንስኪ ድማ ሕቲንክነቶም መራሕቲ ኤሮፓ ኩሉ ግዜ ርእሶም ምስ ሓረሞም እዩ ርእሶም ዝፍልፆም ዓይነት ዘረባ ይዛረብ ሓደ ካብኡ ድማ መራሕቲ ኤሮፓ ኣብ ዋዕላታት ተኣኪቦም ክንዲዚ ክነቢና ኢሎም ብስምዒት ድዮም ወላ ነቲ ዘረባ ክዳምቑ ኢሎም ብዙሕ ቁፅርታትን ብዙሕ ኣፅዋራትን መብፅዓ ይኣትዉ ኣብ ትግባረ ክኾን ከሎ ግን ዘለንስኪ ኩሉ ግዜ ምስ ነቐፎም እዩ ዩክሬን ማለት እዩ ብኣፍኩም ትብልዎ እስከ ክትተግብርዎ ፈትኑ ፕሊዝ እቲ ኣፅዋር ብኣፍኩም ዝበሃል ብዙሕ ኣፅዋር እዩ ግን ኣብ ተግባር ኣይመፀናን እዩ ዘሎ እናበለ ብቐጥታ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ገጾም ስለ ዝድርብየሎም ኣፍኮርስ ርእስኻ ምሕካኽያ ትኸውን ስለምንታይ ከኤሮጳውያን ከለዎም ዘይሂብዎም ዘለዉ ዶስ ዘይብሎም እዮም መብፃዓ ዝኣቱ ዘለዉ ኣይ ዶንት ኖ ማለት
بافكا ፖለቲከኛታት ባፎም ክዛረቡ ከለውን ብተግባር ክቅየር ከሎን እቲ ነገራት ሓደ ይኮነን ሓደ ኣብዚ ዲሞክራሲ ንሪኦ ነገር ድማ በአፍካ ብዙ ነገር ምዝራብ ኣሎ ኣብ ተግባር ግን ክንዱ ይከውን እዩ ስለዚ ልክዕ እቶም ፖለቲከኛታት ባህርናቶም ክፈልጥ ኣለካ እናሓሰኻይት ፖለቲካ ዝበሃል ዘየለ ነገር ክንዲ ገለ ጌርካ ትዛረብ ከምዚ ክገብረልኩም ኢልካ ድሓር ግን ኣይትገብሮን ኢኻ ኮሚቴ ዲሞክራሲ ዝበሃል ቀሺሽካ ነቲ ሰብ የሚንካ እታ ስልጣን ምስ ሓስካ ሽዑ ንእሽተይ ክፋል ካብኡ እንተገበርካ መን ከምኡ እስዋይ ሓደ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኩሉ ዝበሎ ይገብሮ ዶ ኸውን ይብሉ ኣለዉ ገለገሊኡ ክገብሮ ምዃኑ ዘርኢ ምልክታት ንርኢ ኣለና ሓደ ካብኡ ድማ ኩናት ናይ ዩክሬን ኣብ 24 ሰዓት ክውድኦ እየ ክብል ከሎ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ 24 ሰዓት ክውድኦ ኣይፅበዮን እዩ ነቲ ኩናት ግን ክውድኦ ወይ ጠጠው ከብሎ ይፅበዮ እዚታት ኢና ትፍልልይ ክንርኢ ንኽእል He also spoke about a potential ceasefire. We just heard what he had to say about that. And he made clear that Putin, from his perspective, is not willing to have any negotiations. And then for Ukraine, even though they want to have peace in their country, it's important to have security guarantees from their partners. And of course, on top of their agenda is a membership in NATO. And he was also asked about Donald Trump in his press conference and about the emotions that he feels. ኣፍሻ ዩክሬን ኣብ ከቢድ መድረክ እንድያ ዘላ እንታይ ጋራንቲ ክወሃቦም ይኽእል ደጋጊሞም ዝሓተትዋ ካብ ነዊሕ እዋን ሃፋን ተስፋን ገይሮም ስከዓ ዝጓሓፍዎም ኣባልነት ናይ ኔቶ እያ ኔቶ ክኾኑ ኣባላት ናይ ኔቶ ክኾኑ ስለ ዘለዩ ዝኩሉ ኩናት ተኻይዱ ኣብ መወዳእታ ጥራይ ኢዶም ትሪፎም ኣባልነት የለ ወላ ገለ የለ እዚ ከዓ ፖሊስ ፕሮሚስስ ናይ ሓሶት መብፃዕ ናይ ኣሜሪካ ኣበይ ክእትወካ ከም ዝኽእል ንዓኻ ኣብ ዘይትወፅኦ መሸንቆኻ ኢቲካ ጋራንቲ የብልካ ወላ ገለ የብልካ ኣብ ጠልጠል ዝበለ ሃዋህው ክተርፍ ትኽእል ኢኻ ሓንቲ ካብዚኣ ክንምሃራ ንኽእል ኣለና ንፅርቲ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ እያ ቢካዝ እዚ ኩሉ ተገይሩ ናቲንግ ሃዝ ካም ኣውት ወላ ሓንቲ ክርከብ ኣይተኻለን ካብኡ ዩክሬን እዚ ኩሉ ክሳራ ኣጋጢማ እዚ ኩሉ ኩናት ንምንታይ ተዋጊኣ እንድሕር ኢልካ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብለሉ ዝኽእል መንገዲ ኣብ ኔቶ ኣይንኣቱን ኢና ከም ቀደምና ክንቅፅል ኢና እንተዝብሉ ዩክሬን እዚ ውግዝ ኣማ የድልየን እቲ ምዕራባዊ ፕሮፓጋንዳ ሚድያ ዝብለኩም ኣይትስምዕዎ እዚ ኩናት እዚ ራሻ ክትገብሮ ድሌት ኣይነበራን ተደሊ ቀደም እውን ምገበረቶ ግን እቲ ሕቶ ናይ ግድን ኣብ ኔቶ ክንኣቱ ኣለና ስለ ዝበሉ ኣብ ኔቶ ተኣትዮም ድማ ብሙሉእ እቲ እዚ ሕጂ ራሻ ተቆፃፂራ ትፈላ ዝበሃል ዘሎ መሬት እቲ 20% ብሙሉእ እሱ ናይ ኔቶ መደበራት ምኾነ ነይሩ ምክንያቱ ኤግዛክትሊ ናብቲ ብላክ ሲ መፅኦም ናብቲ ክሪሚያ ድሕሪ መፅኦም ንራሻ ቤላ ገይሮም ቀርቂሮም ኣሎ ማለት እዩ ራሻ ሃዝ ኖ ቻንስ ስለዚ እቲ ጉዳይ ኩሉ ነገር ክትጥምቶ እንተኽኢልካ ንፁር እዩ ዝኾነካ እቲ ኩነታት ምናልባት ኣብ ገለ ቻርተር ረኺበ ከርኢኩም ክፍትን እየ Putin in his press conference talked about the war in Ukraine and a possible meeting with U.S. President-elect Donald Trump, who's expected to push for peace talks. As Brian Todd reports, the Russian leader isn't putting his cards on the table yet. In the tightly choreographed, celebrated ritual that's become his year-end news conference, the 72-year-old Russian president spoke about the possibility of meeting with President-elect Donald Trump after Trump takes office. I don't know when we'll meet because he hasn't said anything about it. I haven't spoken to him at all in over 4 years. Of course, I'm ready for this at any time, and I will be ready for a meeting if he wants it. Vladimir Putin's claim that he hasn't spoken with Trump in more than 4 years contradicts reporting by journalist Bob Woodward that the two men have had as many as 7 conversations since 2021. Trump has also denied having multiple calls with Putin. ሚድያ ነዛ ኮንፈረንስ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበረት ከም ብሰፊዑ ተዛሪብላ ምክንያቱ ማዕረቲ ሶም ዝብልዎ ሓንሳብ ካንሰር ሓሚሙ ሓንሳብ ርእሱ ፅቡቅ የለን ሓንሳብ ከም ዝገለፅ ዝብልዎ ከምኡ ከም ዘይኮነን ሰብኣይ ሞራል ከም ዘለዎን ሓይሊ ከም ዘለዎን ዓቕሙ ከም ዘለዎን ብልሒ ከም ዘለዎን ስለ ዘነፀረ ካልእ ድማ ኩሉ እቲ ኩነታት ብትክክለኛ መንገዲ ንምዕራባውያን ሚድያታት ዓዲሙ እንኮላይ ከበድቲ ሕቶታት እናተሓተተ ከሎ ነቲ ሕቶታት ብምምላስ ንኣታቶም መራሕቲ ናቶም ክገብርዎ ዘይክእሉ ተግባራት ስለ ዘረኣየ እዚ እውን ንባዕሉ ነቲ ናቶም ኣካይዳ ነታ ተሓሳስባ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎን ኣብ ልዕሊ ኤሮጳ ዘሎን ንኣብ ንምቕያር ዓብ ተራ ተፃዊቱ ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ነዚ ሚድያ ክሰምዖ ከሎ ነቲ ንሶም ዝብልዎ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ከኣምኖ ይኽእል ማለት ኣይኮነን እዚ እውን ንነፍሱ ዝኻለ ትዕዝብቲ ናይ ፐርሰፕሽን ናይ ሰባት ዝቐየረ ማለት እዩ discussing a potential meeting with Trump. He says, yes, I'm open to discussing, etc., but he doesn't really get specific. And I think that is because he doesn't know exactly what Trump is going to propose. At the news conference in Moscow Thursday, Putin put a positive spin on his war in Ukraine, insisting Russian forces will push the Ukrainian army out of the southern Russian region of Kursk, where it's been since August. The guys are fighting. There's a battle going on right now.
and serious battles. It's unclear why. There is no military sense in the Ukrainian armed forces entering the Kursk region or holding on there now as they're doing, throwing their best units there to be slaughtered. Trump has said the Biden administration's decision to allow Ukraine to hit targets deep inside Russia with American-made missiles could escalate the war, and he again lambasted that move this week. Certainly not just weeks before I take over. Why would they do that without asking me what I thought? بحفشة دونالد ترامب مستي دقيقة زلو حقوس هيكونن فلاديمير بوتين دما بحفشة بزعباتي سراويتنا راشا سراويتنا يوكرين وشت راشا تيزو واقع زلو ملحان تترقم زي بلو مخاني زنقر زلو سراويتنا تدما كل جنبارات بغاستا برتعو كيناتيكات كم زلو تقبلو سراويتنا تدما زد اللعوت يقبر كم زلو يدفق كم زلو نخلو مريتهم دما كم لسوا مخانو من نتوم صلاة دما كابتي هزو مزلو بوتتات كوتسوا ميسعرو كم زلون يعوتوا له كم زلون كونفيدنس بزلو من قدي حسابه جلس رينايو زغا هذا كابتن مزارب نايزي كنيات كوين زليو بحفشة التنرية زلنا شرانا يتسلامن تسفانو كانتل لغينو نايزي كوينات زموداد ما نيروبا زلنا ترى كونس نمل عالم تلوالو راشا كابز كوينات زي حيال كوينات توزيان عالمنا عبس الوا كل وي معناته مسلام رقاتنا عالم استواصو سلزلو نايلو مارس دما أبزك نود كم فتنينا لايك مقبار شير مقبار كومنت مقبار سبسكرايب مقبار وتر حتونايو كم وتر دما حنتي لبواخ عالمنا بارتفيشال انتليجنس ببلوكچين تكنولوجي كمون بروبوتات تحن ببلو زلا انت عينت منقدي ويقعزون توصلنا يزوات عنا نزبل حتوك حجز منتال مجمريا اب حنت سرح اب حد عودي سيرتيفيكيت ويسرح يزك نبري مبال صبغ وسانه يكونن انتايدا مجمريا نت تكنولوجي زحم ببلو زلا حدش سيكتورز ابو انفست نقبرالنا بمنقد ستوك ماركت كمون نبع الكريبتو كرنسي فليتنا استوعيلنا كنتك أملهم كنكلالنا إذا عدل إذا زدقم عدلون أيقونن كالدما نت تكنولوجي كي وحتى نخلو كنمهارو كنبقاسالنا انتاي عودة كنفلت علينا إذا تماهيريك محجزة يكونس كنبحدش كنمهار كنبقاسالنا نعوز حقس بروغرامات دمالنا آتيكم رأيوه حقسوكم دماي خليو Thank you.